badam hi kan traffic anga traffic tira soifi angai tlem a oma badam hi thengkhat chuanin almond hi an ti ve boka amai ro chu mu thengkata chuan hei peanut kan ti ang te groundnut kan ti ang hi ni a tuna kan soitur po hi hemi almond kan ti ang ni lo hi hemi peanut hemi groundnut kan ti ang hi ani zoka a scientific name hi Arachis hypogaea ani a chuan a family hi Fabaceae family ani boka nia chada ka soi tong khanin sap tong chuanin peanut te groundnut te an ti a amai ro chu badam hi nut nilovin hemi legume chung kwa hi ani zok ani chuan badam hi ani hemi calories kan ti hi apai tama chuan carbohydrates hi apai tam lo thunga chuan badam hianin hemi hriak hi apai tama hei badam tel te po om hi chuan badam hianin hemi polyunsaturated fatty acids le monounsaturated fatty acids apai tama om je chu a thau pai hi thau thachi kan tiang chi kha a hlom lo chi kan ti kha ni saturated fat kan tiang chi fatty acid kha thau thalo chi kan ti kha de bokani chuan badam hianin hemi a thata te pon soila nga zela chuan he protein apai tama amino acid sang chi te potassium 2 ewang hianin taksa ti hol siam nan ten na tha a cho tha tlingani badam hi chuan carbohydrates apai tlema ewang hianin zun thlum nei tan te pon badam hi apoi lem lawani chuan thada tam tak ane ya badam hianin na thil pai te ewang hianin potassium apai tama kan soi fowa hemi potassium hianin hemi thisen kalvel te ti tha in ati chaka hemi lung hrisel na tan hi tha ni chuan badam hianin potassium apai thata wangin hemi potassium na tho pakhat chu hemi taksa a tuiril omzat hemi control thunun khani chuan badam hianin hemi zinc hi apai tha boka hewa hianin zinc hianin taksa in insulin hemi a hiblu apui boka apuya theba ka taksa in insulin a che khol theinan zinc hi tangkai bok ani chuan badam hi hemi ha le ru hrisel na ta te tha a nuvun tang ta puna tha a tha bok ani chuan badam hianin taksatan taksamamo rang rang a pai tha le maya vitamin E a pai tha a chuan niacin vitamin B3 apai tha a chuan biotin hi vitamin Z nga chuan lar em lo vitamin B7 an ti a chuan vitamin H te pon ti a apai tha a vitamin B1 thiamine apai tha boka vitamin B6 pyridoxine te folic acid te apai tha a heng te wang henin nemi nu na pai tan ten le nu nutte naute nutte pelai tan te pon cho thatak ani chuan minerals lama po taksamamo rang taksamamo magnesium te phosphorus te potassium copper le tiang zinc tiang khapai tha a chuan sodium le iodine hi pai tlem thung ani chuan badam hianin hemi antioxidant chi pai thale maya antioxidant chu ka soi pho to ang khanin natna benvon dole tu hemi vun chuwa tu veng tu te tana benvon zun thlum li mo kan saramo tiang rang te dole thei tu khani hemi nga thil pai te hi p coumarin te resveratrol chu grape hena pai boka resveratrol hi ka kredan tu chuan hemi cancer veng thei hi an bokani isoflavones te phytosterol tiang te kha apai boka chuan ta hian poimo deuh mai oma badam pi kha badam nongzong kha pai tha lo ni amai ro kan thangka chuan kan pai thin apil kan ti don nge akor kan ti don hemi asen duklai hei deuh chau hian a pai ni tin tu da kan soi antioxidant te kha badam a po hemi process lo hemi songbol lo te mang aro te mang chu sap tungin heng te hian a pai thatlang pui bokani chuan pakhat le chu badam hianin thatlo na te po ani ve thawa calories a pai tam ti to kha wang hianin calories a pai tam wangin tam lu tuk to turani chuanin badam e na sat hianin
มีออยล์te pai tama wangin ami arngeng te po ti tam the riat ani ve boka chuan badam hi huat thei ani ve boka hei peanut butter te kan rianga thengkhat chuanin anu huwa a khati gan e khanin vun thak wal teng te pokha an nei ve thei bok ani chuan badam hianin phytic acid apaya chuan phytic acid hianin hemi taksa in iron na hi blut tu te pokha ati har sa a adang ve thei do bokha chuanin zinc a hi blut te pokha adang ve thei dewa riat ani a amai ro chu kha badam elo phana na man tur chuan chuang lova adang thei kan ti khanin adang vek ti na ani chuang lo bokani chuanin badam te po hi athiang him lo ve thei a chuanin ele in tim tim che thiang hi mangai hi chu kan threpe kang chuan badam thiang him lo po hianin nge tur ti mayang tur chi khatemi aflatoxin te po ya pai thei ve reu bokani chuan aflatoxin hianin thin a khoi thei boka chuanin mun hnong le mun luma te hianin badam hi a chema a chuwangin badam chu ti ro thata chuan mun lum lutuk lo mun vot a thadeu hleka da von that kha apoimo ti na ni chuan badam kan ei chuanin athiang hlim tur ti na ani chu kha apoimo ni chu tin ni chata kan soi to khan athil pai resveratrol te le antioxidant khami a kor ina apai yang wang khanin cancer dolet thena te aneya in embik takin hemi real pui cancer te le pum pui cancer nei thena chance te kha ati tlema chuan vun tan hianin athale boka ami badam peanut butter hi ami vun te po atinunga in vun chuar tur te po kha aveng thei boka in athil pai te boka wang khanin hemi thuak tan te tha a thuak ati chaka chuan hei depression natna kan ti mai kan hre thawanga heng te po hi ati zi om thei aveng thei bokani in lung nat na nei thena chance te po kha badam hian in ati tlem thei boka chuan ni chena kan soi tong bok khan badam hian in hemi protein siam tu amino acid hi apai tha khop maya chuan ni chena kan soi ang khanin hemi natna ben von tiang te veng thei antioxidants kha pai tha bokani chuan hei ba ka hemi kan taksa cholesterol omzat te po hi a regulate tila avong dik thei bok ani chuanin ni chena kan soi to ang bok khan ru khrisel na tan hianin badam peanut butter hi atha hemi samtla tur te po hi aveng theya in badam hianin hemi kochung le real ti khrisel thei tiang dietary fiber te po hi apai thani ole khang kha badam thil pai te badam thatna te tin badam thatlong te po ning chu kan soi thei tlem tu te se